Haya mahlweni hi ri karhi hi tlanga tona ta mpundi wa namuntlha wa siku ra ku tsakisa ka swona loko hi sungurile ntirho wa hina wa Xitsonga na Xivenda. Ha tshemba leswaku makarhi ma tiphina hi swona. 50 wa malembe I gondo ro leha swinene kusuka eka Radio Bantu Tsonga Services ku ya eka Radio RSA mintirho ya Xitsonga. Hi cinca hi va radio ya Xitsonga, hi tlhela hi cinca hi tiveka tanihi Radio Tsonga. Ku fika hi lembe ra matimu ra 1996 loko hi va Munghana Lonene FM. Hi ve na mfungho yo hambanahambana kusuka eka xinyenyana. Hayi xarile xinyenyana senta hi teka sweswi mina mthumbi. Ku ya eka matlhari mambirhi na xihlangu. Ivi hi ya eka ndheko ku fika eka mfungho lowu nga kona sweswi wa MLFM. Loko ku ri swihlambanyo swona a ku twala va ndi yingisa Radio Tsonga. Radio Tsonga ya wena hi ririmi ra wena. Na Munghana Lonene ku nga xihlambanyo lexi nga hunduka vito ra xitici hi 1996. Tanihi loko hi ku kombile ndlela ya vuhaxi ku ringana 50 wa malembe ku cinca swi na nkoka swinene. Mfungho lowuntshwa wa Munghana Lonene FM I xikombiso xa laha Vatsonga va humaka kona na leswi va swi rhandzaka ngopfu. Hi lowu mfungho lowuntshwa na xihlambanyo lexintshwa. Munghana Lonene FM, makomba ndlela.